أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat, salamlar ustaytkandan keyin hurmatly musulman betoğanlar bugünkü niyetinizlerde uşul yerge Allah'a ibadet kılamın, cuma namazını okuyum dep gelgen ar birinizlerden halis niyetinizlerde Kudayım kabul kılsın. Ağrımlarımız sizler daima cemaat menen bir bolgula, adamlar menen bir bolgula, yeçi vakitte bölüngön adam tozokta da жалгыз kalat dep eskerter. Bir tuğanlar adam menen, tuğan uruk menen, ata menen, bala menen, meçitteki cemaat menen, dostor menen, jürögündeki imanı barlar menen dostoşup, daima har bir işibizde kılganda oşolor menen kengeşip kılıp, şariattın çeginde kılıp, uşu Kur'an'a uşu tuğra gelet eken, uşu sünnetke tuğra gelet eken, men musulmanlardan sabınan çıkıp ketpeyince de mamile kılığı har biribizin milletimiz bolup sanalat. Eger biz baktılуулukka jeteli, jakşı gündörde görölü, bu dünyada adamça jaşaylı, dünyadan bir günü koştoşkan uçurlarda dağı Allah subhanahu wa ta'ala musulman katarı, musulman boydan, musulman avalında canımdı alsın deyip turgan bolsak, bir tuğandan şariattın çeginde jaşaylı. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatih ve la temutunna illa ve entum muslimun. O iman getirgen pendelerim, sizler Allah Teala'dan korkula, kanday kılıp korkula degende bir tuğanda Allah'dan korktum degen köp. Göçöde bir arabışı otkan bir adamlar istin jergebizde jakşı bilebiz. Göçöde alkaş bolup jatkanga Araptağı Kuday desen men Kudaydan korkam dey. Biro Kudaydan korku kanday bolat hakka tukatih. Kudaydan kanday korkuş gerek bolsa taga şonday kılıp korkula dey. Kudaydan kanday korkuş gerek oşonu jakşı bilbalalı, taga şonday korkulu. Meçitke gelip durup, meçitte adamdardı aldırgan var, meçitke gelip etbaktık kılgan var, meçitten çıkıp durup, bu yerge gelip altıp çıkıp durup, kafirtin sıfatın jaşaganlar var. Bir tuğanlar, bardığız Allah'dan kanday korkuş gerek bolsa taga şonday korkalı. Bu din degen oyuncu emez, gelip durup Allah Teala'nın aldabaylı. Kolumuzdan gelebi, geldik imanға gelebizbi, dinimizde tolup karmaylı. Dinde yemne nerse aram bolsa aram dep oşondan kaçınalı. Adal degenin karmaylı. Mına Allah Teala'dan korku oşo. O iman getirgen pendelerim Allah'dan korkula. Allah'dan kanday korkuş gerek bolsa taga şonday kılıp korkula. Ve la temutunna illa ve entum muslimun. Bu dünyadan ölgünde bir gana musulman avalda ölgüle dey. Em musulman avalda ölüştü bardığız kalayız ko ben tuğandar. Min kalayımın akırkı sözüm aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden Resulullah degen söz menen uşu menen dünyamda jıyıntıktap durup ketişti. Ar birimiz kalayız. Ankelim miftahul cannat. Jannattın beyiştin eşigi la ilahe illallah degen kelime hurmatı bir tuğan. Dünya degen bugün bar etken jok. Mına kançalarımız geldik. Geçinde uşu şımdarımızda, kostümdarımızda var özümüz çeçkenmiz. Kudayga şükür kayra özümüzdün kolumuz menen deyip, özümüz atır semini özümüz gusul kılıp bu uşu cumanımızda gelip atabız. Birok geçele, oğruvay ele, eşteki dartı jok ele, jakşınakay bizden dattığın adamlar varıp geçe, oşentep durup çeçilip jatıştı ele, erten menen kan çalagan milyonluğun adam, kayra dünyada özünün çeçken giyimin özü kayra kolu menen giy albaya kaldı hurmatlı betoğan. Bugün jüröbüz kayra geçke çeynemler olsun Allah Teala'nın kolunda. Dünya degen uşunday eken, dünyanı ağrımdarımız uşundaydı. Dünyada jakşılığı da var, anın jamanlığı da var. Dünyada yesalığı da var. Uşunday adamdın gömülü götürülüp, uşunday kuvanış günü da var. Dünyanın çarçatısı da var.
Dünya bir eşikler, dünyada türlü eşikler var eken, rızkı tavanda var bir kançalagan eşiklerde süzgüleydi eken biz, baldarıma rızkı taparam, adamlardan gözün karabay yaşayım, oşul dünyada edep durup, ar birimiz kançalagan eşiklerdi açıp görüp atabız. Biroq dünyada uşunday eşikleri var. Bir eşikler sağa açıp durat Allah'ın buyruğu menen. Bir eşikler uşunda barıp kalganda betmandayına jaulat, munudargı esine alajır. Dünya uşunday. Dünyada kıyınçılık da var, dünyada jеңилчилик de var deyip hurmatlı vakit olganda. Dünya degen uşunday bul. Ahiret bolsa inşallah barыбыз жақсы niyet kılalı. Musulmandardın, mo'minlardın mekeni bolgan jannat. Jannatta kaygırуу jok. Jannatta sağa açılmagan eşik, açılbay turgan eşik jok. Jannatta senin göңүлүң чогуңку bola turgan awal jok. Jannatta senin azap çeke turgan bir okuya jok. Bula dirok dünya uşuncha kıska eken, biz anı uşunday çoң görüp alat ekenmiz. Alımdardın nasihati, o adamlar siler dünyanın uşunday çoң görüp alasınlar. Karap durup silerden kurup atkan üylörüңөрдү görüp, silerden can talaşıp çoğultup atkan dünyaňardy görüp durup, siler tübölüktүү jaşaçıda öylöybüz. Birok silerge dünya kançalık çoң görünse de alıp içinekeyin unutmagıla. Dünya silerge kança uzun görünse dağı al kıska ekenin unutpay jaşagıla dep alımlarыбыз bizge nasihat kılat. Dünya degen uşunday, dünya innaha darul mamar leysa darul makar degen. Dünya, bu dünya ötüp kete turgan dünya. Ar bir sekund tık degen sayın, oşun sayın sen ahiretke birden kadam. Allah Taala'nın astına varıp esep bere turgan günüňe, Allah Taala'nın astına varıp turup surala turgan günüňe, je tozoktu uta turgan günüňe, je beyişke gire turgan günüňe, ar bir sekundlık degen sayın jakındap atasın. Bir tuğandar, bu nerselerdi jüregibиz menen kabul kılalı. Ar birimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip sorap, ya Resulallah, bu dünyada en akıllı adam, en zirek adam kim degende Peygamberimiz, köbürök ölümdü estegen adam, anan ölümden keyinki jaşooga dayardyk görgen adam deyt. Ölümden keyinki jaşooga kantip dayardyk göröbüz, namazlarыбызга beken bololu. Mına Ramazan ayına bir ay kaldı. Allahumma bellighna Ramazan. Allah Teala Ramazan'da aman esen jetkirsin. Ramazandın şarafatın, Ramazandın hurmatın, Ramazandın ululuğun, Ramazandın berekesin ar biribizge toluk jaşatsın hurmatlı bolip turganda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da Allahumma bellighna Ramazan. O Allah'ım bizdi Ramazan ayına aman esen jetkir deytere. Bir tuğandar ölümden keyinki jaşooga emne kılabız, orozolarыбызды tutabız, acılıklarыбызды kılabız, jaşoobuzda çınçıl bolabız. Atenenin batasını alabız, adamlarga kıyanat kılbaybız, adamlarga düşmanlık kılbaybız. Bul dünyada Allah Teala emneni jasa degen bolsa tağı oşonu jasaş, bul ahiretten keyinki jaşooga dayardyk bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü İbni Umar degen ulu sahaba var ele. Oşo kişiga uşentip wasiyat kıldı. Kun fid dunya ka annaka gharib aw ala bir sabil. Ey İbni Umar, sen bu dünyada çoğuçun adamday yaşa degen. Dünyada çoğuçun adamday bol. Bu dünyada jolauçuday bol deyt. Munu kanday düşünöbüz. Bir tuğandar siler bir jerge barsaňar, bir çoğuçun semiya vuruşup atsa, çoğuçun üydülöde bir problema bolup atsa sen barıp aralaşpaysın. Ben çoğuçunmon buga. Özlörünükün özlörü çeçettep ketesin. Je bolboso jolauçu boldun, uşundan Germaniyaga bardın, bir jumaga bardın. Anın sen içindeki sayasatına, içindeki jaşosuna köptere köngül burbaysın. Özündün işini bütkörösün ketersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da dünyaga oşondoy jaşa deyt. Sen jolauçu bolgondoy jaşa, özündün joluңду ulap kete berginin, bu dünyaga çoğuçun bolgondoy jaşa deyt. İbni Umar radıyallahu anhu sahabalardın tabiatı, sahabalardın karakterleri uşunday Peygamberimiz aytkan söztü uşunday jaşooloruna siңирип jaşayt ele. Uşun nerseni jaşap, özüne uşun nerseni siңирип turup uşunun hakikatın bilgenden keyin İbni Umar özünün sözünde dagı wasiyat kılat. İza amsayta fela tantazir sabah. Eger sağa geç kirip geçinde varıp töşökö jatsaň, erteň menenki wagtda kütbegin. Erteň menen keçeyin janıň ketip alyşı mümkün deyt. Ve izâ asbahta felâ tentaziril masâ.
Eger sağa taң atkan bolsa, barbыбызга taң atып менен түш болду. Кудайга шүгүр бо туус менен басып жума намазга келип атабыз. Кечти күтпө деген, кеч сенин колуңда эмес. Кеч кирет мен ушундай чай ичип отурам деген сага гарантия жок. Кечти күтпөстөн Алла Таалага жалынып жалбар дейт бир туугандар. Бул нерселерди бардыгыбыз жүрөгүбүзгө сиңирели. Вахуду мин сиххатика лимарадик ва мин хаятика лимаутик. Бул дүйнөдө ден соолугуң барбы? Алты саның аманбы? Бутуң менен басып турасыңбы? Колуң менен бир нерсени кармап атасыңбы? Тилиң тамактын даамын билип атабы? Мурдуң көчөдөгү жытты билип атабы? Демек ден соолугуң бар. Ден соолугуң бар кезде ооруңа кам көр дейт. Оору келгенде бул нерсени кыла албай каласың. Ден соолугуң бар кезде кылып калгынын. Сенин жашооң барбы? Канчалаган адам жанада кайтып өттү. Бул дүйнөдө унутпайлы. Кээ бир адамдар бар, оору адамды өлтүрбөйт экен. Ооруп туруп 30 жыл, 40 жыл оору ойламан жүргөн адамдар бар. Бирок тагдырда жазылып калса, сен ушинтип туйлап жүргөнүңдө өлүп калат экенсиң. Туйлап жүрүп туруп, ошентип күлүп, бийлеп атып, ошентип адамдарга ырдап берип атып, адамдарга жомак айтып берип атып, көчөлөрдө басып атып, мен спортсмен болом деп күрөшүп атып туруп өлүп калат экенсиң. Алланын тагдыры көрдүңүздөр. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн өлүмүң келе электен мурун жашооңдун баркын бер. Алла Таала сага жашоону берип атабы? Жаның ичиңдеги жаның ушу, жаның кыймылдап, колуң, бутуң кыймылдап жүрөбү? Ушунун баркын берип, Алла Таалага ибадат кылып кал деп Ибн Умар радыйаллаху анху бардыгыбызга урматтуу туугандар насият кылыптыр. Алымдарыбыз бул дүйнөнүн башы ый менен башталат деген. Енеден туулганда бардыгыбыз ыйлап төрөлөт экенбиз. Анткени наристе бала сезет экен. Бул дүйнөдө 5 алам бар деген. Аламулар ва рухтар аламы. Алла Таала биздин денебизди жарата электе рухубузду жаратып, бир жерге койгон алам. Экинчи алам менде аламу бутунил уммахат. Энелердин курсагындагы алам, эң жакшы алам ошо болот экен. Енебизди бир күн көрбөсөк эмне болобуз? Урматтуу бир туугандар, ене деген ар бир кишиге ушундай жакын. Ененин курсагында жатышкандай вакыт. Бирок ошону таштап чыкканда, дару аламу дуния деп дүйнө аламына таштап чыкканда ар бир нерсте ыйлап чыгат экен. Андан 4-чү алам аламул барзах. Кайра жаныбыз менен денебиз бөлүнгөндөгү учур аламул барзах. Андан 5-чисинде аламул кыямат, кыямат аламы болот. Карасаңыздар, ененин курсагынан келатканда бала ый менен келет. Бул дүйнөң ар бирибиз ый менен башталган. Аягы эмне менен бүтөт? Эми аягы эмне менен бүтөт? Аягы фана менен бүтөт. Бир туугандар унутпайлы. Аягы жок болуу менен бүтөт. Дүйнөнүн акыры жок болобуз. Сенин жакшы көрүп аткан дүйнөң, жакшы көргөн 2 этаж 3 этажды үйүң, жакшы көргөн Lexus Toyota машинелериң, жакшы көргөн балдарың, сүйгөн аялың, жакшы көргөн дүйнөң, үйүңдө отурган калың килемдердин баары сени куткарбайт бир туугандар. Бир күнү бул дүйнөнүн башы ый менен башталат, акыры жок болуу менен бүтөт. Бардыгынан айрыласың. Ушу дүйнө ушундай бекен, дүйнөгө ушундай мамиле кылалы. Дүйнө бизди ыйлап кабыл кылат экен, кайра жок кылат экен. Ушул нерсе менен ушундай кылып кабыл кылалы. Дүйнөдө бардыгыбыз ырызкы деп таап жүрөбүз, акча табабыз деп көчөдө жүрөбүз. Дүйнөнүн адал менен тапканында эсеп бар. Ар бир тапканым мен адал, мындан эсеп жок деп ойлобойлу. Бир туугандар ар бирибиз эсеп беребиз. Бир тыйыныңа миллиондогон акчаларды табасың. Бир адам 60-70 жыл жашаса, кээ бирөөлөр миллиондогон долларларды жок кылып атат. Кээ бирөөлөр миллиондогон сомдорду жок кылып атат. Ар бир тыйынына жооп бересиң. Бул дүйнөнүн адалдан тапканында эсеп бар. Арамдан таба турган болсоң азап бар дейт урматтуу бир тууган. Алла Таала арамдан тапканды ушундай азаптайт. Азаптаганда арачыга эч ким түшө албайт. Алла Таала эгер пендесин бир жазалайын дей турган болсо, арачыга эч ким түшө албайт. Биз 2 киши бумушташып кетсе, биз арачылайбыз, кой деп биз арачылап коюшубуз мүмкүн. Бирок Алла азаптайм десе, аны эч ким арачыла албайт. Бул нерселерди бир туугандарыбыз бардыгыбыз жүрөгүбүзгө түйүп, ушу нерселерге даяр жашаганда Алла Тааладан сурап жашайлы. Дүйнөдө сен бай болсоң, ал сага фитна алып келет, сага бир имтихан алып келет, сага сыноо алып келет. Байлыгы бар адамга сөзсүз башына баш оору алып келет.
Eger jok bolup kele turgan bolsa bul kaygı alıp kelet. Dünya ушундай экен. Карасаңыздар, экөө тең жыргал эмес. Жок болгондон да Кудай сактасын. Жок болуп ар күнгө зар болуп жүрсөң, көчөдө кайгыга батып жүрөсүң. Балдарың ачка турса, кийген кийимиң жок болсо, сени менен ушинтип жүргөн адамдар ток турса, адам андайдан да сактасын. Бирок бай болгону да жыргатпайт деген. Бай болгондо дагы баляда каласың. Ошондо сыноолор келет. Үстүңө адамдардын көзү сага тигилет. Адамдар келип сага суктанат. Сени кысканат, сен кыскана турган адам болосуң дейт. Бул дүйнөнү унутпайлы. Бул дүйнө кимди толтурган болсо, кимдин казынасын толтурган болсо, аны сөзсүз аягында алып барып бөксөрткөн. Кимди сүйүнткөн болсо, аны акырында алып барып кайгырткан. Кимди күлдүргөн болсо, акырында бир күн аны ыйлаткан. Ошон үчүн дүйнөдө ушундай мамиле кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, эгер ушу биз суктанып аткан дүйнө, бардык дүйнө жүзүнүн бардыгы Алланын астында бир чиркейдин бир канатын чалып баркы болгондо, кафырлар бир уртам суу ичирбейт эле дейт кафырга. Алла Таалага кафыр болдум, сени таандым, сен жоксуң деген инсандарга бир уртам сууну Алла Таала насип кылбайт эле. Ошолор иче албайт эле дейт. Туугандар, ошо чиркейдин канатын чалып дагы баркы жок болгон үчүн Алла Таала аларга да насип кыла берет экен. Биз ошончолук барксыз нерсенин үстүнөн талашып, барксыз нерсени деп туруп, ошондой баркы жок нерсе деп туруп ата-энеден алыстап, баркы жок нерсе деп туруп бир курсактан чыккан, бир эненин курсагынан чыккан бир туугандарды таштап, баркы жок нерсе деп туруп ушундай айбанчылыкка барат экенбиз. Бардыгыбыз нафсыбыз менен эсептешели. Бир туугандар бир урганга колсуз бололу, сөккөнгө тилсиз бололу. Бул дүйнөдө мусулманчылык сыпат менен жашайлы. Бир күнү Пайгамбарыбыздын учурунда Абу Убайда деген сахаба ушундай адамдардан бир жактан мал дүйнө жыйнап келиш керек эле. Аны сахабалар билет эле. Ошо күнү Абу Убайда келди деген күнү сахабалардын бардыгы а жерде ачы бар, тогу бар, курсак ач болсо ар кандай нерсе болот. Адамдар ушинтип мечиттерге эртең менен бардыгы баңдап намазга жыйналганда Пайгамбарыбыз карап туруп, "О сахабаларым, силер Абу Убайданын келгенинен кабардар болгон окшойсуңар" деди. Ошол учурда сахабалар туура биз кабардар болдук дегенде Пайгамбарыбыз ушуну айткан. Силердин башыңарга кедейлик келип калышынан, кембагалчылык келип калышы мени коркутпайт. Мени коркуткан нерсе силерге мурунку үммөттөргө дүйнө кандай ачылып кеткендей, силерге да ачылып кененчилик болуп кеткени мени коркутат. Кененчилик болуп кеткенден кийин мурунку үммөттөр кандай ошо дүйнөнү талашкандай эле, силер да талашып, тартышып, араздашып калууңар мени коркутат. Араздашкандан кийин Алла Таала мурунку ошо араздашкан үммөттөрдү кандай жок кылып ийген болсо, силерди да ошондой жок кылып ийишинен корком деген. Урматтуу бир туугандар, жок кылып ийген ошо дүйнө болуп калган учурларда бир тууганды таштап атат. Дүйнө деп туруп ата-энеден безер болуп атат. Дүйнө деп туруп ушинтип жүрөгү таш болуп туруп эч кимге бооролбой коюп атат. Көрдүңүздөр, талашуу деген ушу. Бирок дүйнөгө талашка кирбейли. Колубузда барбы бөлүшөлү. Адамдарды кол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ядул улия хайрун мин ядис суфла. Өйдөн кугалылды эки колго караганда Алла Таалага жагымдуу дейт. Алла Тааланын астында бийик турат дейт. Урматтуу бир тууган, колубуздан келеби бирөөлөр менен бөлүшөлү. Башка менен бөлүшө албасак дагы бир курсактан чыккан, бир эненин курсагынан чыккан бир туугандарыбызды карайлы. Дүйнө үчүн бири-бирибизди таштабайлы. Дүйнө үчүн бири-бирибизге душман болбайлы. Бул дүйнөдө эми дүйнөдө берсе, дүйнөнү бардыгыбыз таштап, көчөлөрдө кээ бирөө ушундай туура эмес түшүнүп алган бол, дүйнөдөн оолок бол десе, бирөө оолак болом деп туруп эч жерде иштебей үйүндө жатып алганда күнөө. Урматтуу бир туугандар, дүйнөнү колубузга кармайлы, жүрөгүбүзгө киргизбейли. Динибиздин усулу, динибиздин эрежеси ушул. Бул дүйнөдө жүргөн кезинде, азыр дүйнөдө 8 миллиард адам жашайбыз. Канча ибадат кылсак да эртең тозокко барабызбы, бейишке барабызбы, эч кимибиз билбейбиз, урматтуу бир туугандар. Бирок дүйнөдө жүргөндө Пайгамбарыбыздын сахабалары ушундай улуу заттар болгон. Дүйнөдө жүргөндө, ушундай басып жашоодо жүргөндө Жаннат менен 10 сахаба сүйүнчүлөнгөн, ашаратул мубашширин дейт. 10 сахабаны Пайгамбарыбыз
Sega kabar geldi sen beyişke varasın dep, koluna putevka karmatkандай suyunçulogön beyişke varasın dep. Oşolordun arasında alto ayabay bayılar bolgon bir toganda. Bay ele adam utalbay kalat debeyle. Oşo Abu Bakr radıyallahu anhu bay bolgon, Osman radıyallahu anhu bay bolgon, Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu bay bolgon, Zubayr ibn Avvam radıyallahu anhu bay bolgon, Talha bin Ubaydillah radıyallahu anhu bay bolgon, Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu mına gördüğünüz sonra aşaratul mubaşşirinden uşul sahabalar ayyabay çoğun baylar bolgon. Bir uşular bay bolup durup dağı, dünya bolup durup dağı gördüğünüzler Allah'ın razılığını alıp jaşoğları uşu canı menen ruhu eko birbirinden ajraşelekte uşul dünyada жүрgöndө jannatka putyok kalgan kişiler, jannatka barasın dep suyunçulangан kişiler bolgon. Emne degende bular dünyanın koluna karmagan, жүрөгүндө ahiret yaşagan urmattуу bettogan. Allah'ını hiç kim alday albay. Kaçan dünyabız kolubuzda bolsun, жүрөгүбүzгө kirgizip albaylı. Жүрөгүбүzdө daima ahiret yaşasın. Ahiret tübölüktüğü de değil. Luqmanul Hakim degen ulu zat ötkön. Oşo kişi balasına ya bunay bi'dinaka li ahiret terbahhuma jami'an ve la tabi' ahiretaka bid dunya taksaruhuma jami'an. Ey balam degen eken, kim balasına jaman osiyat aytat? Bardığız jakşı bol deybiz. Luqmanul Hakim dağı balasına en jakşı osiyat aytkan eken. Ey balam, dünyanda ahiretin üçün dünyanda sat degen eken. Dünyanda jirgalçılığındı, dünyanda ahiretin üçün jumşagının, oşonda dünyanda da utasın, ahiretinde da utasın degen. Ahiretinde dünyana satıp koyba degen eken. Ahiretteki bol oturgan yüzün jarıktıktı, Allah'ın astına barıp durup bere turgan suro jobumdu, erten Allah'ın astında uyalıp kalbayım degen oşo avalındı, ahiretindi dünya üçün satıp iyibeginin, eğer satıp iye turgan bolsan, iki önde ten bankrot bolasın degen eken. Allah Teala mında da bankrot kılat, ahiretinde de bankrot kılat degen eken. Hudayfa ibn Yaman degen ulu sahabat kön, oşo kişi uşumday da aytat. Silerden jakşılarınar dünyаны taştap, ahiretini de taştap koygan jakşı adamlar emes degen eken. Silerden jakşılarınar, siler dünyasındağı özünün ölçümünde yaşagan, ahiretini de taştap ahiretine hareket kılgan adam silerden en jakşırağınar deptir. Urmatlı bettoğanlar, dünyada imamile, ahirette imamile kılalı. Bardığımız, dünyamız kolubuzda bolsun, жүрөгүбүздө ahiretimiz bolsun. Uşu bolbogan arzubagan dünya üçün ahiretimizni satıp eybeyle. Urmatlı bettoğanlar bardığımızga baktırılıp bersin. Kudayım bekemi iman bersin. El jerimizge tınçılık, amançılık bersin. Allah Teala'm kaygıdan, kapadan, uşunday biz götür albagan sınavlardan Allah Teala'm özü saklagan bolsun. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar.